ezabanye angithi uhamba umithisa wena angithi uhamba umithisa wena angithi uhamba umithisa wena angithi uhamba umithisa awukwazi ukubopha lo sipho wakho wena ngithi uyakuhlula ukubopha lo sipho wakho ukuhlula ukubopha lo sipho wakho ungasabisi ke ungenze lutho lalela la wena into yokushawa wena into yokushawa wena into yokushawa wena into ebhutami ngiyacela amadoda wakho umfazi uyavinjwa kuyena wena mekubhedela ngizodlala ufazi kancane mbali ngicela uhlale phansi hayi uyasondela yena bafethu ngiyanicela wena uDodo uthi ngiyakuhlonipha wena wenza wonke lo Dodo ngoba ngiyakuhlonipha wena wenza wonke lo Dodo ngoba uyahlonishwa wena Dodo ukuthi uyahlonishwa wena asikusabi phela ukuthi uyindoda sakuhlonipha hayi ngoba uthathu fanele ukwazi lokho awami yini amadoda ami lawo uyawazi amadoda ami wena angizwani nomuntu ongahlo wena zolo lokhu buhlela ukhuluma nobaba uMakhalane ngithola mangikhuluma naye uchazani chaza ukuthi ngitsana naye ngoba nakho wena uhlule kwapha uthi kwakho ubona ukuthi nami ngihlule ngiyahluleka ubona ukuthi mina ngiyahluleka ubunga ngilethe ingane ngambona umfazi kahle ubunga ngilethe ingane bafanele laba ungilethe ingane bafanele awungilethe ingane ngilethe kubona bafana mina nginandaba ngoba lokhu kunakale ngwenza uwena isonakali la nakele kabi wena bonana ngekhinde encane buka lekhinde egqokile ukuthi ufuna ingane encane ubaba athi aqophiswana nomuntu wesifazane ngizokuyeka nje kanje ubusaphambi kwabafowethu ngikuhloniphe yena babakho akutshelanga ukuthi ungahamba umithisa akutshelanga lokho wahluleka ukutshela ukuthi uyeke uhamba umithisa wakuhluleka ukutshela lokho uyakwazi ukuthi kumele uhambe umithisa noma uma ukutshelile umlalelanga lokho vele uzogcina mina kufanele ngigcine vele ngoba mina ngiright hawu Makaya uyakwazi ukuthula mengabe kumele ubhekane nezindaba zakho kodwa mengabe kumele uMagaya athule mengabe kumele angene kwabanye abantu akhulume uyakhuluma zabamithisi Makaya mina mfowethu ngifuna umuntu ohlala phansi nami angitsha hayi ngikhonje umfazi ngoba sihleli nawe la mfethu sizama ukulungisa izinkinga zakho and la sifuna ukuthi nilwe sifuna ukuthi izinkinga zakho zilunge njengamanje nina nikalungisa ilutho umama usabeka iside lakhe wena ukukho sakuphikila ukukho sakuvumile awukho kushoyo ukuthi uhambisana nabo kunaloko mfethu uyahliphizisa nje lento ekhulunywa umama into ongayazi hayi ngayisho azikho ingane onazo ngaphandle wena hayi sengibuya ngezansi nje mfethu azikho ingane yazivuma lezashoyo ezifikayo zikhona phela mfethu uyenza kanjani into enjalo ukuthi umithise ngaphandle and umithise abantu abahlukene uphinde uzolala nomama are you aware izifese zikhona ezikhathini zamanje are you aware izinto ongazenzo ezingalimaza umama mhlawumbe ngesinye isikhathi uyazi mfethu manje indaba yokulala nabantu abaningi abahlukahlukene ukuthi kuyi-risk kanjani zingaki ingane onazo kuyimanje ngaphandle onje sengikhulume iqiniso ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani wena waziyo amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicele ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona njengamanje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu